Dagang gitu. Terus lagi nih mereka. Terus lagi nah. Mahal mo na keluar. Ibu lagi na pinakana kerja ya. Kesol. Ane kok nang jong ko boleh. Sebelang kok. Suli sebodang bolsari. Una nang soon apel, semangkin pas ngitek. Sebelang kok. Ay sinombala. Go, tumpakan deh. Ayo, anak-anak itu tumpakno. Engkau ni turu ben kami piulo. Ayo tumpakno. Masih sing sepuh gak apa-apa. Mana kena? Kena Sing sepuh bukan apa-apa tumpakno. Napel. Jangan ayo di lawar ya. Oke yuk. Tak langsung. Leparat kota Malang. Pak Riyadi dan Minyak dompet. Bolan boleh kita bantu jadi rosok. Kodri raya karena kesana tori jepai. Oke boleh dan napel boleh mah. Paeng ngale. Janji bilene. Jadi ngaki kecung. Bakalan umur. Jadi mau tak napal semakin ketinggalan. Kemakan melekat. Melihat kemarin Melekulele Cekia Melekulele Nangit dong. Cekia Andi monoring ah. Tapi mun kesenangan kalah. Senajan kang sano Pak kampung di belen lain Bani keng sombong tretan. Keng celok kak suhan gitu. Keng tato man apel tretan. Langkong. Sekor bula kampung sano Cek sasi Lewat dulu uang bersendirian Muntah ada terus setelah balik semua uang bersendirian Anak bule, anak tika. Anak bule, anak tika. Dapat drone, satria mature. Sore tretan uga. Ya remo mak sepe. Pak Robogian bisa ngapi telebong lao. Tentang kemirena. Mak lerami. Lagu sobung kono kok. Semakin di kojon besi. Ane kau betul, abang kela dari Marsen dan motor di belum pajaran dan. Betul lagi kak. Betul lagi. Ayo tumpano gentenan. Gentenan. Suara. Ayo nak yo. Mari ini saputaran kas iki karek suci loro langsung cukong jong Madura bojong yo. Kong cukongan no Pak Prawana nyipang Madura yo. Ayo tumpano loro gak apa-apa, Nduk. Oh kon jek diri pengeluar. Tetan bulnya Mama Marsen iki ke wong ke napal kemarin. Yang coba dari luar. Marsen. Dan di tempat baru. Ane kok wong ke kemarin. Coba keluar jaran kok. Digal mon. On laun bae. Marsen bede luar jenengan, mun sebini bede dalam bon. Sebini bon ke bede. Jangan tukang napal. Ya biasa tukang napal. Ayo Sin. Marsen tegal baru. Sekelangko. Koncang lek kemeren Persarong lek kabeben Gula botang lek monate nale misran Teker kerang lek karo benar Pelengkapan Selamat. Ada mangkana tanah, mas selamat. Madamun, jangan selamat. Ibu ada napa? Alin apa adeng? Apa kalan le?
jangan pernah Rabani karena orang Potret selamat Neko genting on gedanya sampan Madura kacau selamat salah lopot le sesa koran neko genting sampan Madura salah lopot le sapo rana Tore tekan dia mau melolong. Laku tak ada won. Tore. Laku tak ada won. Udah napel semakin ekologi. Keton. Udah napel ni kok keton semakin. Tore. Suli sendi Borsari. Ayo le, suli. Napel ni. Dua itu tujuh apa ni kertas. Mereka betul Bapak Marsin, anakan kore, jana gua selamat los. Eman le, emana bule, neko genting, genting Madura, Monteka genting. Ale mesran tretan kaule salah benopot le saporana Bani kay sombong tretan. Mapan bere, mapan timur. ini dibantu oleh Cak Sopian. Cek 1 2. Nyare boleh tak korangan cuma tak korangan rokok napale sepale nyaman ka ani ko sampai bantu remo Sopian ni ko ani ko bantu rasa bantu remo Sopian Apakah sepatnya ya kemau orang ngaong ke Pak Kampung saya ngaong ke bu paling nyaman doro Pak Didi banyak pesena lagar tutup oh jana kakang Sopian salah lopot masa porana lakar tetap akan jajah Sopian salah lopot lesa porana sampai sarung ni ani ko sampai ngicung Sopian ni ko sampai Sopian sampai ngicung ani ko Sopian lo galak kejali leselembah pikir terlalu balik mengkendung makir pikiran tretan nanti kikare lagi rumah tade koper jalan terima kasih sahabat Pak Sopian yang pelawak dari Ludruk baru muncul. masalahnya ani ko dan top Sedih kemarin jadi negara, mau jadi keluar. masalahnya ani ko Langsung laju dicetek langsung keluar nih ya. Yuk, bapengkan dari tuan rumah. tahu misraan Lesano, kemarin paling lain bukannya langsung ke dalam kemarin Lesano. Paling launan.
Monta berarena kate morgan larenya hansang. Iya kak, iya. Montandale kala kena Nyale mole ate se posas Beleng-leng terus lebu dah pakeluar ya Leno ngaren Leno Tika na pele Senoba Bes Alala na teman-teman Pemancing Leno Leno Lupa beda Beleng-leng Beleng-leng no Yan na terus jalan mule malin na ya mule yan na mule marin din na Tika na pe masobyan Se benda Tika na pe Se benda masobyan Sakar wajale kuat sini jadi kemudian na Mas Satria monggo nah Mas Satria mau Toro dari berapa selamat Kayak sobat bibi todus dan Kurang bener motor na dan ano kemudian na sharing ano lawan ano Talago dong eman dulu kena Nompa sa pole Taran sorbete Kala gato kala Mas Satria, naik kuda kencang. Untuk menyemarakan pada siang hari ini bagi Mas Satria ikut simpatisan untuk menyemarakan siang hari ini, oke ya? Yo, halo Pak Ceren. Daripada adu mau calemor, pada kembali pandi kirai. Iya Mas Satria Daripada pula panti kabak didik Mas Satria kibat karena umur mak lek keneng beli iya ya kak asal kunya kaca Satria ya remangken kono pajerit Iya kak, iya Satria nih kapan penalo truk baru Muncul kak Mantarmu ke Satria terus muncul Satria pen-penana nikamun nyaman lo truk baru muncul alimun nyaman Satria mapin anak Satria nikah jeruk kena baru muncul pahlawan nikahnya mah Sofian mantermu ke baru muncul terus saja ya Satria Budak ganteng orangnya Matar muka
jaya jasatria. Neko lutruk baru muncul. Ane kok, mare napel kenyang, tak rogi kan. Ora gelem semadi, ora budak budi, ora gelem napel. Mun tak napel jek madem. Ore napel. Siapen kon karo padongan. Edo nembak kae budi sekelengkong. Ya satria manter tetapa jaya. Lutruk baru muncul pelawana nih kota Jogja Jogja. Satria. Aduh, tak keluar nih kok. Dia gendut druk Pak Jelon. Satrio nih kok. Tak keluar kan, tak main kan gendut druk nih kok. Semakin hujan besi nih kok, sekelengkong. Mun gelem napel, madang ya budi. Los pun beda madangan ibu di. Cukup siangan siap. Napa beda ibu di, sekelengkong. Tetap semanten camiseran diantar gula sailat gonten korokere resol. Mari ini digetok iki. Kolor nih kendang.